hayati mino nizire kiheri nizire nichirana uo moro uo njere nenda na uo moro uo hayati ringine fikara mwana wa mwanzi yo achere iya na bidiza kwakwe nda bidiza kwakwe azagba ukakala ni mijengoni azangira kala ni barafu azaguza kala ni maji azaguza kala ni shero azazungusha kala ni mboga azadengeresha kala ni sokoni azangira kwa sababu abatiro shilingi azatengeza kila bidii vivi tambili yangu zafuguka na yana manya pe vivi bikisha zapata hatunza bura mukono ni naenda kasi anapata penire aza kuja kudzanula uzate mwana kugadunga dunga mwana fulani zuzirenya kwenda Mombasa bevinaza uyeyebiha zongo afalazo zizo tasiwasi kamare iyebo ukimulola na macheni gazuluzulu ukimulola iyebe zongo sizo iyena akale ye wapata ulachu fulani ulachu wani are upata ulachu ariona ambo wopata iye ni juhudi za kwakwe kuzihuma ndo ulachu are upata lakini varaka fuafikiria hao iye beza uyata ukimufula shapiga kare iye bo ukimumra please call me to na chelewa uwa kupigira kare iye kwa credit si wasi bure kadi kwakwe iye si wasi iyo simu ya kwakwe bei henda kutoka mohola kaitoka kadi tabia yani vizunu mufulashi vibaki visho kupigira muhondo si visho ama vizo ni umufulashi asipige kama maana akipiga ni tabu akipiga wapata malachu credit kwakwe si wasi kadi kwakwe si tabu funda vino tarini muza kuja kuika fikao mwana fulani unamonaze iye siku zizo ya simuamini bule ni akale ye wangira chama hicho cha vibengini ama ni chama hicho kicho mzungumzira maana oshama benefinji ukiamba wangira chama zifafanwe kama runene wangira chama hicho wangira chama cha kibengini ama wangira chama cha Illuminati yani mtu akipata kapeni katite vivi tu kakuja kuzanula wangira Illuminati mutu kwa nyumba nini kukale kuna nuka kumbu Mungu kwa nyumba nini mukale munangira mutsunga Mungu kwa nyumba nini mumoni mukale munangira fongonya Mungu kwa nyumba nini mukale munangira hakora jere Mungu kwa nyumba nini munahenze kana tuma nende bila viraho lakini akipiga kiwi akivala pasi agiria na nyama wangira Illuminati muna hali ya nini wagiria malakini haya vivyo na ngwambe mwana fulani wangira Illuminati vibe kwa usazema kutike gonya kila mwaka unazika uweko kwenu haya unafo kwa bedze maana mwana fulani bangira Illuminati unagamanya tawa unagane namba we hata vibe sasa namba kwa ni kuti ela mbona kila mukigura mwaka muzamaka kare omwaka mukigura muzamaka maana sasa mnazilola ni hiye vyo ndai kisha namba mwana fulani ngira Illuminati we iri jambo karenda kufisha kureka mare piga bidii usongeza maisha kwako mbere iyo bidii piga yoyo kulola mwana wa mtu anatengezani ama bidii piga yoyo kuichunguza mwana mtu anariani anaenda kinyaya na ananya rangi yani anaenda kinya na nyanoni bikalo unapiga bidii hiyo kwa kutengeza maisha kwako ngere umbere lakini sababu unapiga bidii hiyo kai kufaidisha kai kupa kitu uzoya vugara unatengeza mautu garigo vugara gana kulunya kitswa lakini vugara kaga kupa mshada maana tanikiamba ni kasi ya kanisa nulongo kasi ya kanisa inariha nazikira kasi ya kanisa inariha maana kasi ya kanisa sadaka sikuko fungora kumiri kuko kuhozwa makongo kukuko kuvoyerwa upate nawe ufugukiro ni miryango nasho vikuko vikoro ndambaze siku hala nishana kazi ya kanisa na ria hiyo kazi utengesa yowe sema ni hala nishana kazi yani pigabe dia kwako ufugule miryango yanaona ya kwako ibi dupiga ya kuchunguza mtu hii unapoteza muda wa kwako humira huo muda huo kutengesa mapeni jamii ya kwako ikaleto ni ukaloza nisikira mwana kimizichenda nakala unakatabia kaka kariche Mombasa bekela mtu anangira chambola hii
nasikira Mombasa bikila mtu arangira achimbola